कांददी अखोई मिचा कोई नहीं मनुंग द मणिपुर के क्राइसिस लोशन गनी है ना इंडिकेशन पी के ने प्रॉमिस मत तो कोई लोशन गनी माई के अदो चाम सुबह मतंदा मियाम ना खरा ngai na matam sida amuk inau nau na road map semba hore aduga maitai amusung poki gi leader singa wari sana re hai dialogue chathar sida koina si matang ni congress party na thamjar bise manipur gi hujik oiriba crisis ta dialogue se phurupani gi leadership karam bano but stakeholder hai bitai peace lagna ko hona bada group magi nakanda group si masing yam hai koi baki da lady ba group si masing yam ni group amatak hekta wari sana ga ya group puna magna yana ba body ma le ra ka da wari sana ba ya ga da ne mudu yaw da ta se dialogue sa thare hai je akoi da thaja da bai da ground up bu da bai da manipur da bharat sarkar ga dialogue hore hai ba ki ground da kari mami ta ba ge hai je koi ta de na log jai adu mai na atop group Kidasu, adum powerang mani, maram de dialogue chatha bagi mami like group mani stakeholder identified to the transparent hoite. Home Minister ka sanari ba Bharat Sarkar ka sanari ba dialogue tongnari sing se. Karam bano body no hai se. Am clear cut transparency no given three in Congress party na demand tawri maram di thata through khanjala ba irang asida kana na kari tawri ke se loina khangna stakeholder hai badi hida खुद थावद कई यावरिबा मसा डिफेंड तौना होनबा पुनबा सेपरेट स्टेट कनाना ताली करंबा इलेक्टेड मेंबर्स न करी हाइगी कनाना करी तौरी स्टेट सिना कदा को सुदरी पुनबा मयाम से खोइ खंगे अदना कोई ट्रांसपेरेंसी लेनिंगे याना कोई वरी सावा ताइलो साबि सिंग से पैरामीटर न करम गमदना से अमिसा न पोंग फंगिदा हाइबददी कोई कनो से याम चिंगनिंगाय ओइबा हाइबदा Kristo ko wahi kaso hai da nate koi magi Hindi version se dum heng jare ana transparent hoina deal ta honi hai na Congress party na dialogue ko kan da man to jari